Na wamo ehunu unlicensed loan apps ahodo besa 150 ya ni nyina no ye report nipa besa 270 ena wamo nsetumi aka de every wamo ho a we no a cyber security committee ena nei one more a power swoop ho entoma nipa ti say won setumi aka wamo wode ensemi tudwa won sentwefo nhwemudi ase director general da cyber security authority the tudwa chirem say nipa besa 400 die one more a bokro no wo internet so a womasem nyina yeti ase ye ma obosian so be wi akire na adane akodi baabi eye Bank of Ghana Cyber Security Authority ne Iyoko ena aka won ho abom a watimi adi sa adwuman mame nkwa ahoma no so kwadwo mensa brampa ya mane boni ye ne nkomo kwadwo wi wote ye nka ye mo ha mejo do sister fia ya da se na sa enipa 400 ni nyina no eye internet no so nko akro no bo anase bia wo mo offices ahodo bi ena wo mo abu afaso yi ipa na wo saka no won do yina ye 422 na won saka won na teda mezin kankan wo yankofu bia te ewo internet do a wo application bi wo ha loan application bi wo ha te ezon saka kape utumu kada wo ma loan na wo ma loan no wo ma wona se ye ntue ya anade nsu na waza to do no odoso nti akade ntumi ntua pe na onam da wonya wo access to information wo wonchen bra na epeda di loan nti otumu fo kutikwan du bi ze information na exam ho no wozo kwa bonte do ma ho so akokọ ya how ozema onu no onam do madam joint committee no cyber security committee no wotu anama na ene jode na watche da me nipa 422 no na 422 no isefia da wo mu inde wo mu 419 eye Ghana fo 419 eye Ghana fo nipa kuri ya Chinese ni okosi ya India ni na okuri ya Pakistan ni on na wozi da medjuma ya tisia Pakistan fo nyina do mo ho agim Bakase me se Pakistan so de no ho agim Pakistan so de no ho agim wo nti watche won no nzama wasaka won chan no wasaka phones aho 654 was easy the main loan no edwuma the man so na sim card ahoro 800 na one second laptop na no zama okeka ho a was easy the edwuma say ekese dey watch them there nkofo 422 a watch won ni one man on bill a oguda wo ye hwom na wozo na kogina asambibia na za odem branu anwezi bia no branu anwezi na wei kwadwo enkran hanko a na se oman mu nyina nti the president woman there za 422 ni ye nkampo akra pe and 422 no nti what's there goguda wa ye twumu wo report ni bia wa ba nti te wa hyase no ye ze wa hye ya sinti na nahin anomo na aka o de wotu Ghana afana nyina oboshe de wona wonam da mukutu kwando war bra manfo war buru won nam dame cyber bullying no do ni na no obama ambrano yihu na zinti nkrampe na wache nipa 422 no nti nya Ghana ina ta no mo na bemfo wa shasha wo tu no nsunsundo na sesia wehu kwadwo yemfam si ha na fe di akire de beka biem wadaroma de oye ne da no na de